ඔබත් ඔබගේ දරුවන්ට ලංකාවට යද්දී ටැබ් එකක් ලැප්ටොප් එකක් හරි අඩු මිලට ෆෝන් එකක් හරි ගන්න ඕන. මෙන්න මම ඉස්සරහා දාපු වීඩියෝ එක තීමෝ වීඩියෝ එකේ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබුණා ෆෝන් එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් ද අඩු මිලට කියලා. වටිනා සියලු දේම ඔබට අඩු මිලටත් ගන්න පුළුවන්, නොමිල්ලෙනුත් ගන්න පුළුවන්, නොමිල්ලෙන්ම ගෙදරටත් ගෙනත් දෙනවා. ඔබටත් ඒ වගේ තෑගි ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ටච් කරලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔබත් දිනා ගන්න. අයිබෝවන් සුබ රාත්‍රියක්. එක්කෝ මාව මැරුණට පස්සේ මගේ දේහේ හරි ලස්සනට පොඩ්ඩක් පටවන්න ලංකාවට කුණු ගොඩේ එහෙම ටොයිලට් වලවල එහෙම දාන්න එපා. මෙන්න මලර්ගේ අවසාන වතාවට කතා කරපු වොයිස් ටික. මලර්ගේ අවසාන තීරණය එක තමයි. මේක තමයි අපේ තිරිසන් පාදර නිලධාරීන්ගේ වැඩ. ඒ වගේම ආහාරයක් නැති මිනිස්සු ඉන්න අතර මේ අරාබි රටවල් වල කොච්චර ආහාරවල නම් නාස්ති කරනවද? තප්පර 20ක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ولا حاجة ابناء شوف هذا مخطط عيال جديد ملمس شوفوا والله لو انهم مدينا العامل كاسبين اجر العامل مو باطيب ورقعنا ما ناخذ منه الا شيء بسيط حسبي الله ونعم الوكيل. මේ ළමයාගේ මරණයට වග කියන්න ඕනේ කියලා එයාම කියන අදාළ නිලධාරීන් බලධාරීන්. මම ජීවත් වෙනතුරු මාව කවුරුත් බේරන්න නැහැ. තානාපති කාර්යාල, විදේශ සේවා නියුති කාර්යාංශේ කවුරුවත් මෙදිහත් වෙන්න නැහැ. නමුත් මම මේ බඩගින්නෙන්ම මගේ බඩ තුවාල, මගේ කට තුවාල මං කණ්ඩත් බෑ. දැන් අන්තිමට මට තර්ජනය කරනවා, මට ගහන්න එනවා වීඩියෝ දැම්මා කියලා. ඔක්කොටම කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. බලු සක්කිලි පාර 70 වැඩවල් කරන්න එපා. හරිද? මේ වීඩියෝ බලන්න තමුන්නාන්සලාටයි කියන්නේ. මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඔබ දන්නවද පහුගිය දවස්වල අපි දාපු වීඩියෝ එක ඒ ගෙදරට පාවලා දුන්නේ කවුද? කවුද මේ ඔත්තුව දීලා තියෙන්නේ? මෙන්න බලන්න ඔයාලගේ හද්දාම මේ අපේ මේ මලර් මේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට දොස් කියලා කන දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපේ ලාංකික ගෘහ සේවිකාවන් කිහිප දෙනෙක් මේ කතාව කියලා තියෙනවා ඒ බාබලාට. එයාලගේ පවුලේ ආයෙත් එක්කම මේ ගෙවල් වල වැඩ කරන හද්දාමල. අපේම ලංකාවේ මිනිස්සු. ඇයි යකෝ මේ වාගේ අසාධාරණ කරන්නේ? ওই ගෑණිට අසාධාරණයක් වෙලා තියෙන නිසා නේද කතා කරන්නේ. දවසක් තමුන්නාන්සලාට මේ වාගේ දෙයක් වෙනකොට තමුන් දැනගනි Tamanටත් මේ වාගේ දෙයක් වෙනවා කියන එක. අපි එදා මේ මිනිස්සයා පාවලා දුන්නා. ඒ නිසා තමයි අපිට අද පිහිටක් නැහැ කියලා උඹලා දැනගනි එදාට. ඇත්තටම අවංකවම මේ කරන තිරිසන් වැඩට දවසක් උඹලා විඳවනවා. ඇත්තටම මේ ළමයා දැන් කියන්නේ මොකද දන්නවද? දැන් මම තුවාල වෙලා ඉන්නේ, බඩ පපුව තුවාල වෙලා තියෙන්නේ. බඩවල් තුවාල, කට තුවාල, කණ්ඩත් බෑ. දැන් මම මැරුණාට පස්සේ මගේ දේහේවත් මෙහි ඉන්න මේ ටොයිලට් මේ වලවල් වලට දාන්න නැතුව මාව ලංකාවට එවන්න කටයුතු කරන්න මගේ දේහේ හරි මගේ දරුවන්ට බලන්න. ඒ තත්ත්වයට ගිහින් තියෙනවා. උඹලා ඒ තරම් තිරිසන්නෝ වෙලාද යකෝ? තානාපති කාර්යාලයේ අවුරුදු උත්සවයේ අර උත්සවයේ මේ උත්සවයේ කියලා උඹලට යන්න පුළුවන්. එදා අර ධම්මිකා කොරේ අම්මගේ දුව කතා කරන අවස්ථාවේදී ඒ දවස්වල හුඟක් බිසිලු මහත්තුරුන්. මොනවටද බිසි? ওই උත්සවවල් පවත්වාගෙන ගිය දවස්වල සෞදි අරේබියාවල අවුරුදු උත්සව පවත්වාගෙන ගිය දවස්වල තමයි ওই මහත්තුරුන්ට මේ පණිවිඩය ගිහින් තියෙන. අර මැරිච්ච අම්මා ධම්මිකා කොරේගේ පණිවිඩය. ඒ දවස්වල බිසි මහත්තුරුන් අවුරුදු උත්සවවල නටන්න ගියා. හරිද? ඒ නිසා තමයි එදා ඒ අම්මත් මැරුණේ. දැන් මෙන්න මේ සහෝදරියත් මෙරෙන්න තමයි යන්නේ. උඹලා අතහරිනවා මේ කාන්තාව තාමත් අතහැරලාමයි ඉන්නේ. දැන් මාස එකමාරක් දැන් එයා අහන්නේ දැන් විදේශ සේවයට පැමිණිල්ලක් දාලා මාස එකමාරක්. විදේශ සේවයට පැමිණිල්ලක් දාලා මාස එකමාරක් වෙලත් අදටත් මේගොල්ලන් පිහිට වෙන්නේ නැහැ. එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඒජන්සියක්ද කොයිද ඔෆිස් එකට එක්කගෙන ගිහිල්ලා බය කරලා කෑ ගහලා බල කරලා උඹ කියපන් බෙහෙත් දුන්නද කියලා කෑ ගහලා තියෙනවා. කෑ ගහලා කියපන් කියලා බය කරනවලු. අම්මට කෝල් කරලා අම්මා වොයිස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ අම්මට කෝල් කරලා එයාගේ අම්මට කතා කරනකොට බෙහෙත් ගන්න දුන්නද කියලා කෑ ගහනවලු. දත් ටික මිරිකට කෑ ගහනවලු. ඉතින් මම දවස් ගාණක් හරි මේ ජීවත් වෙන
අතරතුර හරි මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මට මොනවත් කියන්න බැරුව ඔව් ඔව් කියලා මම පාඩුවේ ඉන්නවා. එහෙම තමයි මේ මලර් සහෝදරි තත්ත්වය කියන්නේ. ඉතින් එයාගේ වීඩියෝත් එයා ඇවලා තියෙනවා මම මේක අතන වහලා තමයි පෙන්වුවේ ඉස්සරහම. මොකද ඒ වීඩියෝ උනත් ඒක ෂෙයා කරන්න බයයි. දැන් ඒකත් පෙන්නනවත් දන්නේ අර තිරසන්නෝ ටිකක්. ඇත්තටම අපේ උන්මයි අපිට කැලින්න දැක්ක නේද? අන්තිමට බලනකොට ඒ ගෙදරට ඒ මිනිසුන්ට දන්නත් නැහැ TikTok YouTube වීඩියෝ. කවුද ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ? ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ අපේම ලාංකිකයෝ. අනිත් එයාලගේ අක්කලා නංගිලාගේ ගෙවල් වල වැඩ කරනවා. ඇත්තටම මොන තරම් අසාධාරණයක්ද යකෝ බලා කරන්නේ. එක පැත්තක් නිලධාරීන්, එක පැත්තක් බලධාරීන්, එක පැත්තක් අපිව. ඇයි එහෙම කරන්නේ? අනික මේ සෞදි තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න නිලධාරීන්ට මම විශේෂ පණිවිඩයක් කියන්නේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලන් කන කෑම තියනව නේද? උඹලාගේ දරුවන් උගන්වන්න, උඹලාගේ දරුපවුල් ජීවත් කරවන්න, උඹලා ගන්න වැටුප, උඹලා කරන මේ සියලු දේම මහා පෞකාර සල්ලි දන්නවද? උඹලා හම්බ කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මිනිසුන් අසරණ වෙලා එද්දී එයාලගේ අසරණකමට උඹලාව පිහිට වෙන්න කියලා රජෙන් පත් කරලා තියෙද්දිත් තමන්ගේ බලයේ නිලය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නිහඬ වෙලා ඒ තානාපති කාර්යාලය තුල හැංගිලා ඉන්න උඹලා මිනිස්සයෝ නෙමෙයි, සත්තුන්ටත් වඩා තිරිසන්නෝ. උඹලා කන ආහාර නෙමෙයි මේ මිනිසුන්ගේ කඳුළු දුක වේදනාව. ඒ පව් කොයි කාලයටද උඹලාට නැත්තම් උඹලාගේ පරම්පරාවට රිටර්න් වෙයි කර්මයිස් බූමරැං කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. නිලධාරීන්ගෙන් මේ කෙලින්ම කියන්නේ වගකීමෙන් කියන්නේ අර සෞදි අරේබියාවල ඉන්නවා සමාජ සේවකයෝ ථූ කියන්න තමයි වෙන්නේ. මුහුණටම ථූ කියන්න තමයි වෙන්නේ සමාජ සේවකයෝ. කටවීරයෝ, කටබිරුවෝ. උන් රටවිරුවා නෙමෙයි. රටවිරුවන් ගැන කතා කරන විරුවන් නෙමෙයි. බිරුවන්, කටවිරුවන්. කටෙන් බිරුවන්න විතරයි උන්ට පුළුවන් වන්නේ. වැඩක් කරන්න දන්නේ නැහැ, කොන්දපණ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ළඟදිත් මම දැම්මා සප්නාගේ අර යාළුවෙක් කියලා. දැන් ඒ බලන්න එයා මාස 4ක් වැඩිපුර වැඩත් අරගෙන අන්තිමට මොකද කරලා තියෙන්නේ? සාපර ජේල් දානවා. ඒ අම්මා අහසනීපේ. තානාපති කාර්යාලයෙන් කියනවා අපි කිව්වා කියලා කියන්න එපා, අපි යවුවා කියලා කියන්න එපා. ඔයා අපි සාපර ජේල් හරහා අපි ඔයාලගේ කෆිල්ගේ මාර්ගෙන් ඔක්කොම අරගෙන ඔයා යවන්න හදන්න. එතකොට ඍජුව කෙලිම මෙදිහත් වෙන්න කොන්දපණක් නැද්ද මේ ආයතන නිලධාරීන්ට? හෙන ගහන යකෝ. උඹලා මේ පඩිත් අරගෙන මේ පිනට වගේ මෙතන ඇවිල්ලා මේ පින් සල්ලි ටිකක් ගන්න ඒවාලා. උඹලා ඇවිල්ලා මෙහි පින් සල්ලි ගන්න. පහුගිය කාලේ අපේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය කොයිටෙත් ඒ වගේ සමහර තිරිසන් නිලධාරීන් හිටියා. හොඳ මිනිසුන් අතරත් සමහර තිරිසන්නොත් හිටියා. දැන් තමයි ටිකක් පිහිට වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ අලුත් නිලධාරීන් ආවට පස්සේ. ඒ වගේම පිරිසුදු කිරීමක් අනිවාර්යෙන් සෞදි තානාපති කාර්යාලයටත් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩු අනුර කුමාර ජනාධිපති. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම සොයාබැලීමට කටයුතු කරන අමාත්‍ය විජිත හැරත් ඕගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේකේ සම්පූර්ණ වගකීම තියෙනවා. ඕගොල්ලන් කරන්නේ ලොකුම අසාධාරණයක්. මේ අසාධාරණයට සාධාරණයක් ලැබුණේ නැත්නම් මේ සහෝදරියට යම්කිසි අසාධාරණයක් තවත් ඉදිරියේදී සිද්ධ වුණොත් මේ සම්පූර්ණ වගකීම ඔයාලා කියන්න ඕනේ. ඒ සහෝදරියගේ අම්මා දාපු වොයිස් කට් එක තියෙනවා ටැමිල් වීඩියෝ එකේ. මෙන්න මේ මං අවසානයේ දාන්නම් මේ සහෝදරියගේ අද දවසේදී මෙසෙන්ජර් එකේ ආ දාන වොයිස් කට් එක. එයාගේ තත්ත්වය ඉතා බරපතලයි. කවුරු හරි උදව්වට ගියේ නැත්නම් ඒ සහෝදරියගේ ජීවිතේ තවත් අවදානම්. එයාම කිව්වා එයාගේ කටෙන් මෙයා කියනවා මම මැරුණට පස්සේ මගේ මරණය හරි පොඩ්ඩක් ලංකාවට හරියාකාරව එවන්න. ඒකවත් අර මෙහෙ විසික් කරන්න නැතුව කියලා. ඇත්තටම දුකයි. පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න මේක. පුළුවන් අය ෂෙයා කරන්න. එයාගේ කෆිල්ට ෂෙයා කරන්න නැතුව අදාළ බලධාරීන් නිලධාරීන්ට යන්න ෂෙයා කරන්න කියලා වැඳලා ඉල්ලනවා. කරුණා කරලා. வணக்கம்ண்ணே. யாருமே வரலண்ணே. ஏஜென்சிலையும் வரல, யாருமே எம்பேசிலையும் வரல, ஒன்றுமே வரல. இவங்கன்னா ஏஜென்சிக்கு தான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு போனாங்க.
எம்பேசிலலாம் யாருமே வரல. வயிறு வலி வந்து இப்ப 2 மாசம் ஆகப்போகுது. இந்த விதேச தேவாவுக்கும் அந்த நானும் இங்க தெரிஞ்ச எம்பேசி நம்பர்லாம் எடுத்து அப்ப நான் போட்டேன். மெசேஜெல்லாம் போட்டேன். 1 1/2 மாசம் ஆகப்போகுது. இதுவரைக்கும் ஒரு முடிவும் இல்ல. சில வேளை செத்து போனதுக்கப்புறம் சரி பணத்த சரி கொண்டு வருவாங்களா என்னன்னு தெரியல. பணத்த சரி எனக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க. இல்லாட்டி எங்க டாய்லெட் கூட எதுவும் போட்டுருவாங்களா? அது கூட எனக்கு தெரியாது. அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்ல எனக்கு. யார் மேலயும் இப்ப நம்பிக்கையே இல்ல. இன்னும் அந்த கேஸ்ட்ரிக் குறையல. வாயெல்லாம் புண்ணு போட்டுருக்கு. நேத்து நான் அம்மாகிட்ட சொல்லும்போது, மெதுவா மெதுவா வேலை செய்." அது மட்டும் தான் சொல்றாங்க. அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எங்க வீட்டுக்கு கோல் அடிச்சாங்க. கோல் அடிச்சு சொன்னாங்க, "மருந்தெல்லாம் எடுத்து குடுத்தேன். நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு." என்ன மருந்து, எதுக்கு எடுத்து குடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. என் மேல சத்தியமா, நான் கும்புற தெய்வம் மேல சத்தியமா, எனக்கு மருந்து ஒண்ணுமே இன்ன வரைக்கும் எடுத்து குடுத்ததில்ல. அந்த விட்டமின் டியும், பெண்டோலும் மட்டும் தான் இருக்கு என்கிட்ட. வேற ஒரு மருந்தும் எடுத்தும் குடுக்கல. எனக்கு குடுக்கவும் இல்ல. இவங்க ஏன் தான் இப்படி செய்றாங்கன்னு என்னன்னு தெரியல. உண்மைக்குமே இந்த அல்லா இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன் இப்படி சோதிக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல. வீட்டுக்கு கதைக்கிறதுக்கும் வழி இல்ல. வைஃபை குடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சாப்பாடு சமைச்சு சாப்பிடு அப்படிம்பாங்க. ஆனா என்னால சாப்பிட இயலல இப்ப. சாப்பாடு இருக்கும்போது சாப்பிட இயலாம இருக்கு. ஏன்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் கூடிய நாக்கெல்லாம் புண்ணு போட்டுருக்கு. அதுக்கு என்ன செய்றதுன்னு தெரியல. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஒண்ணு அனுப்பி விடுறேன். நீங்களும் போய் பாருங்க. ஒவ்வொரு டைம் நாக்கெல்லாம் சும்மா வெந்து போன மாதிரிக்கு நாக்கு இருக்குன்னு கூட தெரியல. ஒரு ஒரு ருசியும் விளங்க மாட்டேங்குது. உப்பு ருசி மட்டும் தான் விளங்குது. எச்சி வரையில உப்பு ருசி மட்டும் தான் எனக்கு விளங்குது. வேற ஒண்ணுமே விளங்க மாட்டேங்குது. வீட்டுக்கு கால் அடிச்சு இவங்க முன்னுக்கு தான் அவங்க ரெக்கார்டிங் ஒன் பண்ணி தான் போட்டு குடுத்தாங்க. அதனால எனக்கு ஒண்ணுமே சொல்ல வசதி இல்ல. ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த டிக்டாக்ல நான் வீடியோ போட்டனால, அது இவங்க கண்டு என்னைய அதட்டி, அடிக்கலாம் வந்தனால நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். அப்புறம் எங்க அம்மா லைன்ல இருக்கும்போதே கேட்டாங்க, அதட்டி கேட்டாரு பாபா, "உனக்கு மருந்து எடுத்து குடுத்தேன் தானே?" அப்படின்னு. நான் இல்லன்னு சொன்னா, அங்க என்ன நடக்கும்னு தெரியல. நான் சொன்னேன், "ஆமாம்மா எடுத்து குடுத்தாங்க" அப்படின்னு. வேற வேற என்னத்த சொல்றது? அ நான் இருக்கிறது கொஞ்சம் சரி பாதுகாப்பா இருக்கணும். ஆனா இந்த உயிர் எப்போ போகும்னு தெரியல. அவ்வளோ கஷ்டத்துல இருக்கேன். வயிறெல்லாம் சும்மா புண்ணு மாதிரிக்கு வலிக்குது. வயிறு பிடிக்கக்கூட இயல்ல. 2 மாசமா நானும் சொல்லி 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 பார்க்குறேன். ஒரு முடிவும் இல்ல. என்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் விடிவு காலம் வரும்னு எனக்கு தெரியல. என்னோட உயிர் போனா தான் விடு வரும்னா பரவால்ல போகட்டும். வேற என்ன செய்றது? வேற வழி இல்லையே! உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்காக உதவி பண்ணுனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். விஜய் சேவை நம்பரு இந்த என்னைக்கு காய்ச்சி சேர்ந்தப்ப போன கிழமை மனசிக்கு கோல் வாய்ஸ் ஒன்று போட்டு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு 29ஆந்தேதி காய்ச்ச பிற்பாடு கதைக்கவே இல்லைன்னொன்னே வெள்ளிக்கிழமை ஃபோனை கொடுத்துருந்தாங்க கொஞ்சம் கதைக்கிறதுக்கு. அப்போ நல்லா நல்லா இருக்கேன் ஒன்றும் சொல்லாதீங்கம்மா எல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்காங்க. மருந்து எடுத்து கொடுத்தேன், சாப்பாடு கொடுக்குறேன், உடுப்பு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அந்த மனுஷன் காய்ச்சது. என்ன வேலை செய்யுது இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் வேலை செய்யுதான் அப்படின்னு. அப்போ புள்ள சொல்லிச்சு, "வயித்து வலினா இல்லைம்மா வயிறு வீங்கிட்டு வருது. எனக்கு நான் இங்கே ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு. நான் மெல்ல மெல்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்." அப்படின்னு சொல்லி சொன்னுச்சு. சொன்னாலும் கூடியது அவங்க வந்துட்டு சரியான பொய் சொல்றாங்க சார். சரிங்களா? அப்ப அதனால இது என்னன்னு பார்த்து, எனக்கு இப்ப ஏஜென்சில ஃபோன் ஒண்ணு எடுத்திருந்தாங்க. நான் ஃபோன ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இப்ப எடுத்தேன் அவங்க தூக்கல. கொழும்புல உள்ள ஏஜென்சி. அந்த நம்பருக்கு தான் இப்ப அனுப்பியிருக்கேன். அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து என்னடான்ட்டு பாருங்க. 1 மாசம் ஆச்சு. இப்ப கதைச்சு அந்த புள்ள. அன்னைக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்து இப்ப அறவே வைஃபை குடுக்கலாதாம். நாங்க கேட்ட வைஃபை குடுக்க மாட்டேன். வீடியோ போடுது தானே அந்த புள்ள பொய்க்கின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்படிங்கைல நம்ம வருத்தமா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்து உதவி செய்யுங்க சார்.